Ok ljudi, dakle, ovdje je Duka i dobrodošli na novi video nazad na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako skinuti Mortal Kombat 4. I vi se vjerojatno pitate gdje mi je sad taj Mortal Kombat. Treba će vam ova aplikacija Mupen 64 i kao što vidite ovdje je Mortal Kombat, imam Spidermana, imam Lego Go Karts Race, kako god. Sad ću vam pokazati. Dakle, to je prosto, idete samo na Play Store, meni se instalira TikTok, onda ukucate Mupen 64, evo ga, Mupen 64, vama će izbaciti plus FZ, ali nema veze, znači to instalirate samo, i onda kada ste ga instalirali, idete na primjer na internet, samo malo pauzu da, ok, i sad kucate ovdje Mupen. Evo ga, 64. Ne, Mortal Kombat kucate. Mortal Kombat 4. Mupen 64. I sad idete na ID, znate. Sad idete da pretražite i idete na ovo prvo što vam izađe. I evo ga, to je taj Mortal Kombat, samo stisnite load, što meni sad izađe, ali ja ga već imam ili neće. Da, meni najvjerojatnije neće, zašto sam ga instalirao. Nema veze, ovdje će vam pisati download. I vi to možete da instalirate i onda kad ga instalirate, sad ću vam pokazati samo da i uđemo u taj Mupen. Evo vidite, Mortal Kombat radi sve odlično, onda pritisnite ovo start. Kada vam se instalira, malo se smanji zvuk da ne bude sad glasno, da možete i mene da čujete. Veoma je lako instalirati sve igrice, ali samo Mortal Kombat je najbolja po meni. Eto. Ja sam uradio čitove i sad imate da birate kog hoćete lika. Evo ja ću Sub-Zero, jer sa njim najbolje igram. Samo da ne mogu da ga izaberem. Eto. Eto, imate i zvuk i sve. Sad ovdje pomerate koliki nivo jačine hoćete da vam bude protivnik. Meni je dosta i prvi nivo. Pređete skroz ovu zadnju scenu sa zadnjim bossom, onda ima cut scena i vi to možete da pretate ako hoćete, ako nećete, ne morate. Sad ću da mi učita. Inače ja sam uradio cheat da me to je lagano da uradi tako, da odete samo na settings i gdje piše cheat. To je meni malo baguje. Gledao sam ga. I samo ljudi, ja sam naučio komande za 2 dana. Nisam neki baš odličan igrač Mortal Kombata, ali znam da ga igram. A ne znam, malo da ga zaledim. Znači sve radi, evo, kao što možete da vidite. Ekstra igrica. Ajde, zaledi ga više. Nekad doći, nekad neće. Evo, ovaj mi bacio vatru. Eto ljudi, sve radi normalno, samo da ga isključim ja. Ovdje. Pauziranje. Samo da ga... Samo minut. Ljudi, sve normalno radi. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu i ovo bi bilo kako da skinete Mortal Kombat. Nadam se da će vam pomoći, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav!